بله تماشاوانین هێژا لە ئالیەکی باندۆرا ڤایرۆسا کۆرۆنا کوم جێژنا ڕەمەزانی وەکی جێژن ئیساڵ جێ ساڵێن بەرێگەلەکی جیاوازتر تێ پیرۆزکردن ئەڤ یەک لە ڕۆژاوایی کوردستانێژی وسایە هەروەها ئالۆزیا ڕەوشە ئابووری لە ڕۆژاوایی کوردستانی باندۆرەکی گەلەکی نێکریە باوایەکی وسا لە ڕۆژاوایی کوردستانی دەرەباسی جێژنا ڕەمەزانێ دەبن لێ هێڤ یەک ژێ هێڤیا پێشە ڕۆژێکی گەشتر لە ڕۆژاوای کوردستانی ناو گەلدە هەیە ئەو ژی نێزیکاهەیە ئالیین سیاسیین ڕۆژاوایی کوردستانیە گرێداییوان بابەتان ئەندامی کۆمیتەیا پەیوەندیین دەرەوە لە ئەنجومەنان نیشتیمانیا کوردی و سووریێ ئیبراهیم برۆ لەگەڵ منە دەمباش کەکەی ئیبراهیم جێژناتە پیرۆز بێ کەکەی ئیبراهیم جێژنا ڕەمەزانێ لە ڕۆژاوای کوردستانی کەکەی ئیبراهیم مڵەت دڕەوشەکی gelekî aloz a aborî ve derbasî ceşna Remezanê bûn li aliyekî herwiha vayrosa korona lê wekî min diyar kirî hêviya pêşa rojekî geştir jî heye peyama te ger bikirin. Destpêkê de cejna we pîroz be, cejna hemû miletê Kurd pîroz be. براستی یعنی روش خرابه چج عالی آبوری به چجی مترسیا جبوی کرونا به گل روجاوای کردستان ال کردستان سوری تکرن و هر وهاجی یعنی خلق چاودریا دانستندن سیاسی دکن گل کردستان سوریه ایرو دنابرا پیده و انجمن اجتماعی کردی دبه لی براستی یعنی روش آبوری زحمتی گلک مزن لسر خلقی ما چکریه و جبرولوجی ام دزانن گه اف ججنهان ججنکی تایبت بو تویگ اف نه سال سوری دشر درباز دبه و دورا مجید ناوره لی جبو روش آبوری یا وی ساله گلک زحمتی خلقی ما دکشینن و جالیه دجیج بو روشا سیاسی هن گاون هاتن آویتن لی ام بهورن یعنی هین گلک تشریل پیشیا مهنه دوید دمابید بناقا پشتی ججنا رمضانی و دیار بن. کەکە ئیبراهیم گەرم ڕەوشان هاکۆم سووریەشەی دەرباز دەبێ هەرێمشەی دەرباز دەبێ هەروەها ڕۆژاوایی کوردستانیشەی دەرباز دەبێ بگرە دەست گەلو ڕەوشان نێزیکاهیا ئالیین سیاسیین کوردی لە ڕۆژاوایی کوردستانی نەها ji berî zêdetir e tu çawa dinirxîne بله یعنی بێگومان ji piştî rêkeftina dihokê di dawiya sala 2014 giçê bû û demekî gelekî Kurd ew rêkeftin bi ser neket ji wê demê hetaniha demekî dirêj bêhtirî 5 sala nakokî zehmetî milletê me li Kurdistana Sûrî di gelek astangiya û zehmetiya derbas bû ji ber hukumdariya yekalî. اف دمکه ج سالکی ورده ج آلیکی د فرانسیا و آنها جی دماداوی امریکیا هول دانگ نزیکایی که دناو آلیه کردید بکن و او نزیکایی تشتکی باشه یعنی ایرو امریکا دولتکی مزند دنیای ده چاودریا دانستندنه که دناو د آلیه سرکه ین کردید دکه نزیکایی که چه بکه بگمان هویه ملت ما گلکی پیوگریداینه او آنها د قوناق کر درباز بو یعنی تشتێک هاتی کرن و ڕۆنشتنێکی چێبوونێ نە تشتێکی هەندەکێ نە تشتێکی بچووکە گەلێکی بەرچافتێ گرتن هەن ینی خاڵێن سیاسی گفتوگۆل سەر بوویێ لێ حەتانەها ئەم دخوازن بدن خویانیکردن گەترێ کەفتن حەتانەها چێ نەبوویێ ji ber کەنگی هەموو خاڵێن ناکۆکی گەهەنێ یەک و هەف قەیسە ساڵ زەحمەتی و تەنگایی دەرباس بوونێ چارەسەر نەبن ئەو ڕێکەفتن زەحمەتە ئەمزە ببێ لێ ئەم بهێوینێ دەما بێدێ بێ ڕەنگێکی جەددی لەسەر وان خاڵێ ناکۆکی تێدهەنێ گە ئەو خاڵانە جی بجی ببن
هنکی جی به آلیکاریا امریکا وکی دولتکی مزن هزکی مزن و کاربه هنکی حردق آلیا د وان ناکوکیا د هنکی نزیک هفدوب که که ابراهیم هر دوی چرچوه ده من تخواست از جتا بپرسم نها پروسس کی گود سپیکری هیا دوی پروسس ده امریکا کارگریه کی وی باندوره کی وی هبویه لی چاوری کرنی و چنه اون چی پیش بینید کن امریکا حتی کم آلی بگهنن نیزیگاهی بهبو دوره یک هلوستی یک ریزیه که بیگ بینن دیوسا اکتیو چالاک امریکا هر وها آلیین دن این هیزن هف پیمانی جیب طایبتی فرانسا لسر یک ریزیا کردی یک هلوستیا کردی خباتی و خبر دوام بکن بگمان کاک جمال جالی کی ده برجواندی خلکی لدوره هنه یعنی چه امریکا به چه اروپا به هن برجواندیوان هنه لی براستی برجواندی ملت ما او ای پیوستن ای گرنگن گام کاربن و دما گاو هیزن مزن لدوره منه ام فدای کی جی بکن آنها یعنی او دانستندنی گچه دبن دناو دو آلیه کردی چه دبن دو آلیه سرکنه بگمان هگر او تشتانا بجی ببن و همه آلیه کردی جه خواهد بگرن دوره دوی قناغک ده یعنی پیک هاتین دوره بخواه یعنی کرد و عرب و سریان و آشوری و خلقی گل دوره هنه او جی تفوه پروسسی ببن و پاشی یعنی دکوه قناغا ام بحمو خلقی سوری را جه خواه بگرن یعنی که ام دناو اپوزیونه دنی یعنی جی لکلکا رژیمینه بگمان یعنی نرینا امریکا و وک ام انجمن اجتماعی کردی گلکی نزیکی هفن گجه ما دناو اپوزیون سوری ده دانستندن ناو دولتی ده وک آنا ام انجمن اجتماعی کردی و نرتیا کردا دکن ده محافل دولی ده کارک ده کرن گحمو کرد دوی داره ده جه خواه بگرن لی یعنی جبوگ ام گلکی ولو خلکی خواه نخن یعنی بهوری که دجی گتوشتک نمایی و حمتش چاره سر بویی نه یعنی هگر ام براستیجی وک کردستان سوری لهفدو نکن و او استنگی بمینن و زحمت ببن جبر اف بین سالی چویی خلقش زانن ملت ما زانن دولت زانن تفدد زانن گه آلی کی دن دناو مده یعنی گلک زحمتی و ناکوکی هبونا پکه که دور آمده گلک استنگی ددا پیش آمه آنها کارک تکرن او تشتایا به هلانین و ام وک خلکین کردستان سوری ام بهورنجی یعنی که آنها نه روشا گریدانا پیدا به پکه با چه قیسی پارتیان کردی سوری ناکوکی ناوان ده باجی بلکه روزا که دو روزا سه روزا او ناکوکی خو جناف خو هلانیانا لی اف حالت غریب گهنه کی دناو کردستان سوری د چه بوی هنه کار جردوی ام بهورن گیرو دنگ کی جدید هندره پیدا دهی گه کارب خو جوی قناغهان قطب که وان ما ترسیا سر ملت ما هلینش بر براستی جی نتشتکی و شرطیه ترکیه وقت دولتك لسر سینور حيث نهسد كيلومتر تهديدا كيدك إيرو بكك لسر سينوري وهيو وهبونا وهيو وبوي حجتي درباسي عفريني بوي درباسي تل أبيض بوي درباسي سريكاني بوي ما ترسي لسر دوري دني كردي جي هي دويج إيرو آلين كردي بتايبت جي يعني بيدا بمسؤولية لسر في روشي بسكنه وفي حجتي وفي مهنيج دستي تركيا درخه ودكاربه دوي يكريزيا كردي ده كرد حمو لكاربن لسر برنامجكي سر برنامجكي د برجواندی ملت کرد لکردستان سوری د هندره سوریه د خلک سوریه ر کاربن چاره سریا سیاسی بکن که ابراهیم نها گرینگیا پارچین دنین کردستانی نها درایا گشتیا کردشی دیدین کو همی آلیین کردستانی اینج دروی روجاوای کردستانی پیشگیری پروسیا یک هلوستی یک ریزی دی چرچویا برژوندیا نتویی برژوندیا گلی روجاوای کردستانی دکن
لسر اکرانی کردستان 24 هری داوی دوهی سروگه گشتی پدک باکر با آوایی که اشکره پیشگیری خوش و پروسه رژی آنی زمان هم پیشگیری پارچه این دن این کردستانی جبوی و پروسه چاواده بله گلکی گرنگ همو آلیان کردستانی آلی کاربن جبوی ریکفتنک دناو آلیان کردستان سوری چه ببه و بری نهاجی ام دزانن جناب سروک برزانی سه ریکفتن دناو مدکرن و آنهاجی بگرانی لدو و دانستندنه و سرکفتنا و دانستندنه هرما کردستانی و جناب سروک برزانی جناب سروک نیچروان برزانی لدو ریکفتنک ولو دمشن ام گلکی یعنی بحاجت جی گه پرچه دنی کردستانی جی کردستانا باکر به روجهلات به باشور به آلی کاربن بویره لی کسک دستی خو نخناو و پروژه گلجمتی کرن و خونک بشک جی یعنی جبر دسپیک دمگو جارین چویی پکک بگرانی دکت نافده و جبر وناجی رکفتنی ما بسر ندکتن آنها ام بیجن نیتک هیه و هیویک هیه گل آلیه دن خو هنکی جوی گریدانی هنکی قد بکن گبهلن وک کردستان سوری ام دکاربن رکفتنه کی بکن جبو برجواندی ملتی خو. بله سپاس ابراهیم برو اندام کمیته پیوندین در وی انکس کو جهودی را پایتخت چلگن.